Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Okay, Central Union Health Ministry in Ivermectin, Doxycycline the medicine COVID treatment सर्क्युलर हांवें सेक्रेटरी हेल्थाक सांगला रायटिंगान कितें आयला तितकें दी म्हणून म्हाजे कडेन अकॉर्डिंग टू दॅट म्हाका पळोवचें पडटलो सर्क्युलर ऑल्टरनेट कितें सर डॉक्टर तांच्यानी ऑल्टरनेटीव सजेस्ट केला आसतलो जाल्यार आय गो थ्रू दॅट गोवा गव्हर्नमेंट प्रॉफिलॅक्सिस म्हणून ते सगळे डिस्ट्रीब्यूट करपाक लागले आयवरमेक्टिन हांव सेक्रेटरी हेल्थाक आत्तां सांगला हांवें सो दॅट अकॉर्डिंग टू दॅट सेक्रेटरी हेल्थ गोंयांत ती खूब परचेस केल्ली आहा न्हू खबर ना म्हाका आरोग्य मंत्र्यान प्रतिबंधक उपाय म्हणून गोंयभर लोकांक आयवरमॅक्टिन गुळयो वाटून प्रोफिलॅक्साचो बेत केल्लो. आतां तो मिडिया मुखार उलोवंक तयार ना. कोविड दुयेंतींनी ऑक्सिजन पडसर आनी खरस मारसर रावचें न्ही. चड जोर येता आनी उरतासो दिसल्यार पयल्या सप्तकाचे स्टेजीर एडमीट जावंक जाय. ताका हे स्टेजीर रेमडेसिवीर वा प्लाझ्मा ट्रिटमेंट सुरू जावंक जाय. स्टिरियॉड्स न्ही अशें आपले वैयक्तीक अणभवाचे दोतोर ऑस्कर रिबेलोन मत उक्तायला. दोतोर प्रुडंटाच्या ग्राउंड झिरोत उलयतालो. प्लाझ्मा कितें जाता? प्लाझ्मा इज antibodies. And in my opinion, again, plasma is still useful if used in the first week. So you've got to tackle the virus in the first week. So the antibody cocktail, plasma or remdesivir in the first week if the patient is sick. Not if the patient just has loss of taste, loss of smell and is otherwise fine. But if the patient is sick with high fever, remdesivir, plasma or the antibody cocktail still would be a treatment option in the first week or the first 10 days. After that, once you're in cytokine storm, then it's anybody's game. And yes, there once you're in cytokine storm, which is the time when most patients end up in hospitals, that's the time remdesivir will not work, plasma will not work, and only steroids and the immunosuppressive agents will work. And that's why remdesivir and plasma get a bad name, because remdesivir and plasma are being used during the cytokine storm and they're not being used in the initial phase of the illness. Bureau report, Prudent.